reka nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikije muri aka kanya. Nizera ko uri hose ukomeje kumererwa neza, nako kandi nguha ikaze makuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024. Amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugenda habera itsibariro ry'imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje umwaro wa M23. Aho rero kugeza amaginganga ya ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku buryo bukomeye cyane. Aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amaginganga ya cyariye Karungu, bitewe nuko ibice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byigarurwa n'umutwe twaje umwaro wa M23. Ibingibi rero bikaza gutuma byinshi bikomeje kugenda bizamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero bamwe mu baturage bakomeje kugenda bijutira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Chilombo, bakomeje kugenda burebera ibikorwa byose bigiye bikomeje kugenda biba, ndetse abakomeje kugenda bashinja Wazalendo ikomeje kugenda igaba ibitero bikarundura kuri umutwe wa M23. Rero umutwe twaje umwaro wa M23 ukaba uhereza gasopo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaba ibitero karundura kuri umutwe wa M23 muri ibice bigiye bitandukanye, harimo Karembe yigaruriwe n'umutwe twaje umwaro wa M23. Kugeza rero amaginganga ya ibintu bikaba bikomeje kugenda bitoroha cyane. Aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gifata ibyemezo karundura, ibyemezo rero bigamije kuba bakwigarura ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarambwe. Ariko kandi bakomeje imyitozo ikomeye cyane ikomeje kugenda ihabwa abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Rero iyo myitozo ikaba igamije kuba bakongera ubumenyi byerekeranye n'imirwanire, ibyerekeranye na tekinike ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko iminsi igiye itandukanye bagiye bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba bagiye batsindwa n'uyu mutwe twaje umwaro wa M23. Aho rero uyu mutwe wa M23 ufite ubumenyi karundura bwo kuba warasa cyangwa se warasa bikomeye cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko byagiye bigaragara cyane aho uyu mutwe wa M23 utsinda bikomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nakina na mugenzi wanjye rero atugezeho n'andi makuru agezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aturamburire page zose, atubwire mu nguni zose uburyo imirwano ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni operasiyo karundura yaje kubera ku musozi w'inyakigano. Iyi ni operasiyo yaje gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho abasirikare b'abarundi bagera kuri 300 badeployinzwe muri iriya misozi yo muri yegereye Sud Kivu ndetse n'imisozi ya Sud Kivu, hariya Numbi, imisozi nk'Ikarehe, imisozi nk'Irwamiko, imisozi Ufamando, ari naho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagerageze kugaba ibitero gishaka guturuka hariya Kabingo ndetse kigaturukana hariya imisozi nka hariya Nyakigano, bakagaba ibitero ku mutwe M23 n'ubundi hariya. Ariko ndakubwiza ukuri yuko M23 abasirikare ngo bagira kuri 36 bakoze operasiyo karundura. Aba n'abakomando, aho hari abasirikare bakeya baturutse muri biriya bice bya Kanyenzuki baca ahitwa Kibabi, abandi baca ahitwa Nyambisi, bahuriramo hamwe n'abandi bari bari Ngungu, bamanutse operasiyo uburyo yapanzwe. Twabwiwe yuko bari bari abasirikare bagera kuri ku 102, ariko uko bagiye bakuramo ama operasiyo ndetse n'uburyo situasiyo ihagaze n'ubundi muri ibi bice bagiye biyegeranya mu byiciro, kuko hari abagabye ibitero baturutse muri iriya misozi n'ubundi ya Kanyenzuki, abandi bafungira Kibabi, abandi bamanuka muri iriya misozi yegereye Mwururu bamanukira Cugi, abandi bamanuka ahitwa Kikoma bahuriramo hamwe n'abari Ibishasha. Abari Bishasha barahafungira barahaguma, kuko bari bamaze kumenya yuko n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagabye igitero giturutse hariya muri iriya misozi ya Sud Kivu gifite abasirikare benshi. Biriya nibyo byaje gutuma n'ubundi M23 igira gutya ikohereza abasirikare mu byiciro 36. Rero abakomando b'intoranwa ari nabo bamanukiye muri iriya misozi yegereye Ngungu bakamanuka Nyarunaba, abandi bagaca ahitwa Murambi,
bagahurira n'ubundi Nyakigano aho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyari cyagerageje kugira gutya kikatakira uno mutwe ariko bikaza kukibana bibi cyane kuko M23 yaje kuburizamo ino operasiyo ndetse iza no kuba operasiyo nakwita operasiyo yahiriye uno mutwe M23 kuko ni operasiyo M23 byayifashe iminota igera kuri 43 kugira ngo isubize igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC inyuma ndetse n'abasirikare benshi b'abarundi barahagwa nk'uko amakuru dukomeje kugenda tuyahabwa na bamwe mu basirikare babarizwa mu cyama cya M23 ndetse na societe civile yegere hariya muri biriya bice byegereye Murambi ndetse na societe civile yegere hariya kuri ya misozi ya Nyakigano n'ubundi yitegewe n'imisozi nka Gatoyi n'imisozi nka Kikoma ndetse n'imisozi nka Cugi kuko ndakubwiza ukuri ko M23 ibyo ikomeje kugenda ikora iri kugenda ica icyitwa impaka ku mirongo y'embere ku rugamba ari nako yihaniza igisirikare cya Repubulika ya Kongo. Ibi ni bikomeje kugenda bikorwa n'umutwe wa M23 no mu misozi Warikare naho itorohewe aho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiri kugerageza gufunga amayira yose ngo kibane uno mutwe wa M23 utinjira hariya Iwarikare uturutse hariya za Karembe ndetse no mu yindi misozi ihana intera hafi n'ubundi na biriya bice hariya za Fungu ndetse n'ahandi hatandukanye ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigifite pressure ikomeye yo kuba bafunga M23 muri biriya bice nk'uko bikomeje kugenda binagaragara. Ni nako kandi operasiyo nanone yo gufungura umuhanda Sake Goma ikomeje kugenda ikorwa n'umutwe wa M23 ku rwego rudasanzwe kuko abasirikare bose nyuma yuko M23 igabanyije abasirikare ibweramana abamwe ikabashyira mu misozi yegereye hariya ibweramana hano Burageza abandi ikabashyira mu misozi yegereye Ibushyuhe ndetse na hano Irushoga. Urabona yuko M23 ikomeje kugenda yegereza abasirikare hariya kuri uriya musozi wa Mitumbara ku musozi wegere hano Irutoboko imisozi duhora tugarukaho n'ubundi hano intera hafi na Sake ariko ibi M23 iri kubikora mu rwego rwo kugira ngo irebe yuko ishobora gufungura uno muhanda Sake Goma kandi ubona yuko byanga bikunda M23 uno muhanda Sake Goma kuwufungura ni ibintu bishoboka cyane ukurikije buryo ki zino operasiyo M23 ikomeje kugenda izitwaramo umunsi ku munsi kandi ikazitwaramo mu buryo navuga bwa kinyamwuga ari nako n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nacyo gikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka ngo kirebe nibuza ko uno muhanda Sake Kishanga uriyemo n'ibice Kimoka Kinigi Kirorirwe ibi bice byitegewe n'imisozi nka Kindutsi imisozi nka Matanda Kagusa Gitovu Rushinga ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya FARDC yagifungure uno muhanda. Ni ibintu bigoranye cyane ukurikije buryo ki M23 ikomeje kugenda igira ite igerageza kwegereza n'ubundi intoranywa z'abasirikare muri biriya bice kugira ngo babe baburizamo ibitero n'ubundi cyangwa se baburizamo zino operasiyo ziri gutegurwa n'iki gisirikare cya Kongo FARDC kuko nimo kagira ngo hari indi mpamvu dukunda kwibanda muri bino bice cyane by'umwihariko hano Isake ndetse na biriya bice byegereye hariya muri Sud Kivu niho hantu Imasisi cyangwa ibice bihana intera hafi n'Imasisi bikomeje kubana ikibazo cyane gikomeye umutwe M23 ndetse bikabana n'ikibazo gikomeye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kuko iki gisirikare kiri kurwana no guhungisha abasirikare mu bice bya hariya Sud Kivu babegereza biriya bice n'ubundi byegera Imasisi kuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC muri iriya misozi ya hariya Iminembwe kiragowe cyane gifite ibibazo. M23 ikomeje kohereza umusada ukomeye ngo ifatanye na Twirwaneho barwanye abarundi bariyo ndetse n'abandi basirikare bari kurwanya n'umutwe wa Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo M23 nyuma y'uko yemeye ubufasha bukomeye burenga 40% mu gufasha icyitwa Twirwaneho ni ibintu bikomeje kubana ikibazo igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo kuko baravuga bati byanga bikunda niyo M23 twayirwanya ari Masisi Rushuru Irubero n'ahandi ifite icyitwa abafatanyabikorwa ufite ubushobozi nka Twirwaneho bakomeje kujujubya abasirikare benshi ba kino gisirikare cya FARDC nk'uko amakuru n'ubundi dukomeje kugenda tuyatohoza ndetse tunayahabwa na benshi
bari hano kuri front line cyangwa se bari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara umunsi ku munsi. Intambara ihindura isura, kandi intambara ihindura isura ubona yuko ikomeje guteza ibibazo byinshi kino gisirikare cya Congo FARDC. Ibibazo ni ibihe? Ni ukuvuga ngo abaturage bari hano mu bice byegereye Imusenene, hariya muri Mosusa, hano mu bice bya Mosenda, ibice nka Katwa, ibice nk'ahangaha Kinyata, ibice nka Karengeya, ibice nk'ahangaha Busyanga. Abaturage bakomeje kubihunga berekeza mu bice bihana intera ya hafi ni Beni, kuko urabona ko abatuye muri biriya bice by'Ikatwa bari kuzamuka berekeza ahitwa Kikiyo, abandi berekeza Kanyihunga, abandi berekeza Bitongo, no mu bice bya hariya haruguru iriya kuri uriya muhanda uhuza Beni ndetse na Butembo, hariya bakunze kwita ngo ni Kahongera, ndetse n'ahitwa Mahungu, Karibumba. Niho abaturage bakomeje kujya bavuga bati nibuza dushyiremo intera ndende uno mutwe wa 23 utazagira gutyo ukagaba ibitero ku kino gisirikare, tukisanga twaguye mu bibazo cyangwa se twisanze mu bibazo bikomeye dushobora gutezwa na kino gisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Reka rero twongeye tuboneho no kubifuriza kumererwa neza nshuti bavandimwe bacu rwose zakadasohoka. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi rwose mwibuke no gukora subscribe, like, share, rwose comment, udutima tujye tutubona muri comment, ndetse